Kawin ki kynhun Tremon Sobha ki khatwe ngot shiparalok na juai kabala tipkum ka Sarot Iman kabala jusenyang ye ki kambaba hapo jong ke imlang salang nado bala seng ye ka hak arp santri kuno pra araja arpo manta ka singi kalapan ku burom kerpang ye ginong tho khubor ka rilom Jaiñtia hapo kala ma jong ka Jaiñtia Journalist Association ka Sarot Iman kala shim ye kani ka benta kum kala ban ai min sem ye ginong tho khubor ka rilom Jaiñtia bakin nang beteng ban ai ye ka jingshekri ka bahata ma ka imlang salang nakaliang ka Sarot Iman kalapan ku burom kerpang ye ginong tho khubor ha ka ni ge sngi ka balong kum ka jingkin mau ya ka sngi jingla lu jong ginong tho khubor ban pensngau ye ka hong ka ba kidei ban ajing tip shaki pai ba ni ka World Press Freedom Day ya ka bla rakhe shitlop ka porthai Umariko malalu we negit khot ka Sarot Iman ha ka jingkran nangkot ulapan pau shaphan ki kam jong kilat patai khubor namar kamlong ka basuk da ka baki hab bantri shitom sngi bat met ban pendep ye ka kamram ban ajing tip shaki imlang salang bat ka porthai hi baro ka we nanto bi ka thaw chu bi ka thaw ini jing am yang ki kre ki met the sngi wasnya yo yo bantip sha ki imlang ka salang de ki kam yo ha Jadi kamu bersih ya kamu. Dan hidup ini Sarot Iman senyap dia lalu kata-kata. Penmani ini negasni penmani to open yang buromi, buromi yang waro pi the members of the Jaiñtia Journalist Association. Juga kami ya Jaiñtia Journalist Secretary Mawphor MP to Khasanmut. Ijing pekrai yang ini terpekrai di kawasan UI burom. Ie burom yang ini ngomong ini untuk ini, okey, umani ukodor dan imani ukian, kini kau mangkau. Kamu imani nak Sarot Iman, ijo tadi, kini pilih uman ijo di waro. Ijing ie yang ini lah, ijing pekrai yang ini lah, ie pekrai untuk wah. Utu udah tu tahu jadi itu. Sampai ini yang ini so seransa ibu cimi dah kurut cuman ini yang ini ya ini esnapa cimi.